This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here. Ubak Paul Soklet, MDC na Motar Rashan, Executive Member beri Page Economic Development, but non acting ke Executive Committee balam khamat daga Voice of the People Party VPP, Hakasils Autonomous District Council KHADC, habakanto alor jingmi no MDC galyang persya, hasyabu ubak sayborlang warba, Executive Member beri Page Economic Finance, unwanra ay gamang tengka bapura, hak sengisdang ke darbar liur hak arsau terik culiu capsan, loam bagadai tang ke drama daun nong elam bagalyang persya hi borok kawai. Loam bag Executive Committee na dubuk Shimti, ka angnut banwanra eksensiar ka bakhuj, bakumta kala pengkrek ban penbet pembiang ka kom thungkam ke HADC, bakumcu ban penbet unti yaki trading license. Long barosh kata ka by print trading license ka pai khatsan spa tengka, bat ki agent lani ki dalal ki ba mahdu khatar spa tengka, katba ke HADC pat kayo tanglai spa tengka. Buat sebab hipek nah hadirin ki jokin ki adli ke darbar. Kasin ka ban kong ke darbar balong hau mulai March kadang nak drama on the first day itself kadang nak drama kaban nak kadang jong nang pelai tu luar ek tu ke jeng pamandra ka isi kalau di boitik khak no jong kondisi badan untuk soal drama kadang nak drama mataru kasih ka first day kadang yang ka drama ka beda ibat ka jeng objek joki banora ya kini ka baca speech dan rei ni ka apa nak keluar ba nak kalian cakap isi tang ya bawa nak ini kebajian kami cuma don kanu ke maki kena maki mo mangitu menyalam bakala mangitu ban le kam don ka anje kala pek na membuat karbonon ra ke budget ke chule tang sa kom se mo ka chulong tang ti benta mo ba sino ke hat ya ka ba ba kam don ka hat ke por masua dan rei ka chong ka ding start ke isi mo ka chong ka ding start ke isi ka chong ka ding start ke finance department manbu yang hen khang ba kan mentan pada ke jikta akabedai baka diplikam ke jumi ke jengkluk pusat akabedai baka konsen ke jumi banga pi baro pemedan mene apa yang darbar ma di bala walk out road ki option pi ya mirak sebar akapuar ba kuliu ia finance ya ka budget ketika sin ka ban mingkong ketika sin mengong kadon ka budget speech ru mana kalian jaga isi kadang nak budget speech bahkan wanra no ya ka recruitment committee mo ketika dika promise kadang nak budget speech bangin PT kam no sian ya kan diru ya ka recruitment committee yang setiap kemudian ki member ki procedure jong kan dika recruitment committee ka arpat ketika sin ka banikong ka ba nakaliam jong ka isi kadang nak budget ru ba ya kadika trading license kadang print ya ki trading license kan desu ka ba aiwa shaki way ndai kan le hi da ka department Ketika balai ni syamhi bahkan print hi ka isi ani ka department ya ka trading license. Baru si kata hakini ki isi ki beradab. Ya ka trading license ka renewal ya ka trading license. Ka renewal jo ka trading license ka syong khatsan spa ka we. Tang ban print. Sangat banyak mo tang ban print ya baru ke jintan kam ban check i dokumen ban check ya baru ke jintan kam lele ada ki staff jo ka district council. Tang ban print ya ka renewal ya ka trading license kabadi khatsan spa tangka khalai spa layo ya kibriu ke basu outsource komot kila bade ke rusimat dan menon ngiptep kini ki ba outsource ki yo khatas spa district council ke yo tang lai spa kila man bedor pi kata tangan print ya ka trading license ke babun ki kam le de kinong trai joka department komot joka department palara nyila ban le kam tara nyila ban chipti hi mangi dan ba jongka trade department ban print hi kini ke trading license kan kentiu ya ka revenue jangka district council syakomba 100 polak sistem mundur ni 100 polak sistem kan kiu ka revenue jangka district council tang nak dawa mengisim tihi ban prinno ya kita dengan sen ya ka baros kata so aiwa sikiru simat ini sikap kita nang ta ka aru so kaman sibut ba nakalang ng finance but ki ofsa kilawan ra tani ka di ka surplus budget ka mamut babun ka jengmi ya ka jeng pelut mo kani kami di namar nakaliang jongi ni bakum dan lokasi pasang jo kasi nila penduna yi dekat jongki estate member ke bangun yi duna nangta nila wembo ya baru ki komiti ke badan ke isi ke barem ki thong yi ki komiti ke bom sotu so thau su don chairman don secretary don ki member ki bayo honorarium tip su ke di pelut bahkan ni lama ini jingle bari jingi mangila wembo ki baru ki komiti ke balong unnecessary ke bom dan kam kan hanya tangki katukan ki komiti badan kam kala bangin penkunai ya kecil penik sajung ke district council baling ikunai bagi sotu baka district council jungi
financial position ni kalau kita bisa kalong kam na be ka bakhan ni pertama ini sebagai bagi kita ile kini khang bakan don kono berjing ta aya ka council bakam tam ya kini try jong ka council aku apa itu ya ni bagi dan ki casual gitu ini try casual kita thong na kisna kita dak kita bakal tulap jong ki kalong tang sana ajar sim atau mengingin plot put saya tak bisa ini maksud saya kini nak try bapi kita wan try man nakasni simna ibat kiyo tang samja ni kita kata perkhat tentang ida ding perkhat lu nan ta ki nam trai jang jadi kata ang yele ban kunai ya ka jemplut ujungi bat lembaga kan budget belara ya finance lu nyala ban ya komputer tinggal pen pa ko jeng sosi mo men ya kelan ka jeng ong tu do komputer do nang kelan ya tei on ba ki pan ya lam bakla ko ban ra ka budget ka bam sai ka sai kan ka budget boleh kam sai ni no ra ya to ka antu khnang ba 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 ka sai ni sim dang kan ko ban buri mo kam jumpa dengan korban burik, tapi kata kajing bilang illegal, gelang legal, aiki. Sebab kita mesti hangi ngis ngoba, kadehi kababek ya kabakum ka house, ina banyak tay. Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batai kamet. Namar kata habathiru atau kau kam lo ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam don ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya